namhlanje ngisho inkosi ngathi kunembono la ngifuna ukulokhuza kuthiwe nomthetho awuvumi impilo umthetho Roman Dutch law. Uyabona ke mina ngikhuluma ngoba ngiyazi lento sengihlale eJele ishumi leminyaka nenyanga ezisithupha ngeRoman Dutch law ngokuthi nje ngifuna ukuthi kukhululeke izwe lakithi. Angizwa ngendaba lento engixoxayo. Ngiyazi ngosi. Ayibona ngosi. Sizoshintsha izinto ezizoqeda inhlupheko kumuntu omnyama. Uma ingakapheli inhlupheko badala basha yithi whoever nabathengiwe ngoba phela sikhona impimpi into ehlala ikhona. Uyabona nje zona ngesikhathi kusaliwa abantwana babeyifaka amathayi ubuhlungu benhliziyo bethi yibo laba sivimbayo.